Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. Intuloy na akino na kadakwada amin. Kitaan nyo kat aganad kayo iti amin a kita ti kinaagom. Tatipod no abiyag ti tao, saan a maibatay iti sanikwa, oray no kasano ti kinabaknang na. Papagayam, intay danggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Oy, Teryong, ubay ka man ditoy. Wen manang. Saan ka di nga hindi pa'y napanalawas nga imbagakan ka sa raam day tadalan? Jay dalan dita sango ka day, tidakdakamaten nyo manang. Wan, at dapay aya sa bali. Angam, pag naandag iti karuba day ta manang. Uray ni manang suling akabsat yo, di tamot lang amagmag na. Awan bibiyang ko kadagiti karubak, oray pa'y nukabsat ko day tasuling. Tibilin ko ti surutam. Saram day tadalan. Simentuam, tapnawanan ti sabali ang makalabas dito'y arubayak. Nawatam. Saan yun apalubusan na lumabas dito ni manang suling? Kasanon dagiti anak na kinapuko na. Awan mo't sabali apag naanda. Problema dan na. Makaamuta matano sa dino ti pagnaanda. Tibilin ko ti surutam. Asino dayta? Siyak manang suling. Niteryong daytoy. Hapay, talaga asaan ka na makakita manang? Ay na, nakusnaw nga rodon ay daytoy matak. Nakaro ngamin kano ti diabetes ko. Kasta ka de. Eso ang nakatugawak latan di tiruar. Uray saan ko ang makita ti aglawlaw. Mangeg kumatkit din o adda sumungad. Di magasak at ada napatag nga ibagak manang. Anya dayta, tiryong. Parparikpan nga ni manang diling day tadalan yaw. Jak kumakaya taamok ngawan pagnaan yaw. Angam siyak matiung tan na. Di pagnaan me, di ta solarda. Wen manang suling. Kahit nasaysaya at siguro namapanyo ka sarita. Parang agbaliw ti panunot na. Nanyamot na di akabsat kun aya. Di lamasyan kada kami. Sa dino ngayon ti pagnaan me, no saraan na matan. Agpakpakaasi kayo Barang denggen na kayo. LV! LV, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Mapan ko kumawalisan dagiti bulong iji arubayan. Tagungot tumanan ni Auntie Diling no maurnong dagiti bulong. Itulod nakman pailaang iji balay daan timdiling. Anya ti aramiden nyo ijay. At dalaang mapan ko ibaga. Sapay nagado ti nagdadakkel nga aso da. Naskan ang makasaritak ni Manang Diling. Anya ti masapulyo. Manang Diling. Ay, di taruar ti pagsasaritaan tayo. Marugitan tayo nagtibalay ko. Sapay carpeted to'y balay. Ay, nanang, dito'y tayo kanurwar. Ayan na diyay tugaw. Dito'y. Agtugaw kayo dito'y, nanang. Saan ka na makakita? Nakarong-arong ti diabetic kon, Manang. Oh, anya ti bagayo. Pudno ka di, asiraamon diyay dalan di tasangwanan. Ay, nabayagan na planok dayta. Ni Teryong timang semento. Ha? Saraan nyo jay dalan? Sa dino nga ti pagnaan mi, auntie. Kan
Apay nga itala ang anaamuan mi day ta plano yo. Hindi pwede ito nga bagbagak kada kayo. Kunak nga minapumanaw kayo dita, tapatakderan ni Junior iti balay na. Nagrigat kayo matakasarsarita. Kasyanda kami kumamot, manang. Sa dino kumatipagyanan mi, napapanawon da kami. Ay, kat problema yun, adayta. Apay asaan da ka tulungan dagiti anak mo. Amoyo mat amarigrigat kami laeng, auntie. Imala kayo itinayo asadot. Imbag da kayo at a professional amin dagiti anak yo. Ganda kayo, retired kayo mat a professor. Wala. Tano nagagat kumamot anagadal tinayo iti. Mayat kumamot ti biyagyo ita. Kanidi ka pigpigsan na. Nagsog-sugal tinararamid na. Iso asaan nyo nga irason ti kinarigat ti panagbiag. Ha! Talaga pasirak day tadalan. Iso ngagbiro kayo iti sabali a pagnaan nyo. Mano, sa dinon nga iti pagnaan tayo. Saraan mo ta ni Auntie Diling day ta pagpagnaan tayo. Saan ang malapdan ni Auntie? Talaga nga ipilit na ti kayat na haramidin. Kunana pa ikit di apumanaw tayo kanon dito eh. Diyak kaya atin tagbasol payating ko. Diyak kaya atin tagsubli di pagbaludan. Manong, Bayan tayo nasaran na. Bang birok tayo niti sabali mabalin nga ramidin tayo pagnaan. nga marigatan ni Nanang. Saan lang arudon ang makakita? Mabalin nga aramidin tayo apagnan ni Jelikod. Medyo adayo laeng. Hanggang manusan tayo. Panagkunak. Naskan nga agbirok tayo ti pagakaran tayo. Ininot na tayo aparparigatan ni Auntie. Tapno pumanaw tayo dito eh. Simento man ay imbagday tateryong tapno sandan ang makapagna dita. Wen, manang diling. Partakam mo't ati ang trabaho. May sangal daw mon samot alupasan dayta kat nagbasit tipat patrabaho kan ka. Agmay may sakmat nga manang. Uray tatangdanan ka ba't? Pakanon ka pa'y. Iso apartakam tagtrabaho. Wen, manang. Mambantayan ka tiryong. Diyak kaya tamasayang ti kwarta ngay tangdan ko kan ka. Hello, Junior. Hello, Mami. Kumusta ka? Ay, nasaya at matlata, anak ko. Katsi ka, kumusta ka dito trabaho? Ay, makapastress ti trabaho, Mami. Ay, katagin anak kamat ngamin agbakasyon ka, agawid ka. Mami, atay bagak ka na kayo. Saan kayo kumamakikiktot? Oh, ay niya dayta anak ko. Mga sawa ka ka din. Jay ka di girlfriend mo, ti pakasarap. Saan, Mami? Oh, apayasaan mo, abay paga. Kuha ngamin, Mami. Pasaray, madidiriknak. Isuan ang panunot ko ti agpa-check up. Ay, nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan mo abaybayan at isalunat mo? Awan pa'y resulta ti medical check up ko, Mami. Itapay lang. Matanda na agan ako. Ay, sus. Dayta pa nagdanda, nagmuti at damang ipaaykan ka iti ato as sakit. Relax ka laeng, anak ko. I-relax mo ti panunot mo. O sige, Mami. Ayun gayam. Kumusta na Auntie Suling? Dagiti kakasinsin ko dita. Ay, nalalastog dalata. Ni Dennis sa kasinsin mo, isulat na ti ugali na. Agwalay ti rabi ino kasta mabartag. Saan ka diyan na ibalod idin iti sumagmamano atawan? Wan, saan lata nagpalpaliw. Dakas lata ti aramid na. Iso ajak agtalak kadagita kakabagyan tayo. Uray na antim masulayng. No saan pa yan nagsakit? Mano ka latang aging kaita. Mami, tulungan niyo kumalat ta ida. Kabagyan tayo latta ida. Nauran niya pa iti mapaspasama. Adula amin. Di dapat amo at tulungan ti bagbagida. Iso abay amon. Awan serbi na kita kakabagyan. Una yun. Naganda yun ti pagnaan tayo. Ano san tayo na? Anya ngay. Kat na si Minton di pagnaan tayo. Awan na talaga ti asin ni Auntie Diling kada tayo. Kabagyan na tayo upay. Ala. Saan ko masakitin tinakam mo day tading ko?
Gagangay, tado ti kwartada. Panunutan na kumamot ang awan mo't sabsabali kada tayo. Anusan tayon? Tapod numot ngamin asaan tayo ang nagad-adal. No maidilig kada ko ada aporo professional. Teriyong awan ti maayabak amang pakan kadagiti tarakan ko nga aso. Kabuting dadagiti tarakan yo, tanagdadakkel da. Mabalin ka di asikan titang danat. Ay, mga yab kayo langan iti sabali, manang. Tadamot trabaho. Ay, ni Dines. Di ka anakan nyo, akaruba yo. Diyak kayat na yay tagtatakaw. Di kay kumamot agsaw iti kasta, manang. Nabayagan ang napasamak da ita. Nagbalbaliwan ni Dennis. Awan latam mo kon. Manang diling, ibagak kada kayo ti agpaiso. Awan ti mayat nga umayag trabaho kada kayo. Gapu iti kinauyong yo. Anya? Malaksi da bas iti sweldo nga ito diyaw. Saan nyo pa'y apakanan dagiti trabahador yaw. Adula amin. Awan ti makanos kada kayo. Sakto pa'y akanayon nyo atang danan. At maumuma ako niti ugali yaw. Junior anak ko, kumusta kan? Mami, Agsangsangit ka kadi. Mami, Anyat na pasamag. at ang resulta ti check up ko. At na cancer ko, Mami. Anya? Pudno nga do ti ornong ko. At ti kwartag. May spal nga ron ti kwarta ti biyag ko, Mami. Ano taramidag? Junior anak ko. Namin anon nga ayabanak ni Antim Adiling amang pakan kadagiti tarakan na nga asaw. Hangam, jak kayat ti mapan. Papay nga yung tata. Nakaungungay. Agraman dagiti tarakan na nga asaw. Nauyong da. Talaga kastanyante. Ure ta do ti kwartana. Sa nabalin na naungat. Imbag nga ron tamaanusan nyo akaaruba. Katimpasara na pa'y day tadala na pagpagnaan nyo. Anusan mi na tata. Sa nabalay. Anti mi mat. Da magkukit kayat na agamgaman to'y naipatagdaran ti balayaw. Nabayag nga ibagbagana da ita. Ngem ko namat ni nanang ko. Aron bang agudwada ditoy. Tatawid da adwa da itoy. Ay na, naglawa lang aruden ti dagana. Ado pa'y ti kwarta na tagpimpinsyon. Kaya't na pa'y atagikwain ti tawid ni nanang yaw. Apay, maitugot na aya dagita intun matay. LV, yawat mo man kanyak di sa rukod ko. Papanan nyo aya. Padasag man ti rumwar. Kasla kabisado kun ka ti rumwar. Mabiit lang nga rod tabirukak ti sarro ko dyo. Kaslay ti asidog ti tawat inang idiswan nyo kat. Mabiit lang. Ha? Nagpuskul ti asok ti tabalay ni Auntie Diling. Ha? Nanang! Maur-uram ti balay ni Auntie! Harayatan da. Karuba. Harayatan. Ate! Rumor kayo! Darasan nyo! Dennis. Walang din, isak na ito eh! Nagpuskul ti asok! Anya tinapasamak, LV. Kumusta ni Antim? Inyambulansyada ni Auntie. Marigatan nga min dagiti bumbero amang idap iti apoy. Tanasaraan ti dalan. Anya? Apay nga asaan pa'y arimwar ni Manong Dennis. Ni Manong mo, Dennis. Apay, napanan na. Awan pa'y nga min itay dagiti bumbero. Isa na pa na inarayat ni Auntie. Anya? Dumakdakulan ti apoy nanang. Madanaganak. Ti anak ko. Sa inot ti ayan ko. Mami, ada kayo dito ospital. Ngam saan kayo madanagan? Ta saan na nakaro ti sugat yo? Hagyam anak Junior. Tanagawit ka anak ko. Nauraman ti balay tayo. Mami,
Awan ka di ti uray may saan ay salbar ka dagiti tarakan ko nga aso. Mami, sana rin mga sangitan nyo dagiti tarakan yung aso. Wen, pudno na iraman da na uram. Kastamot na nairaman na uram tinangisalakan kan ka. Anya, Awanan ni Insan Dennis, mami. Insakripisyo na ti bukod na biyag tapno maispal na ka. anya. Ken may isa. Saan kumana uram ti balay tayo? No saan mo nga impasimento ti dala na pagpagnaan edit amin? Gapoy ti naramid mo. Narigatan dagiti bombero adumanon iti balay tayo. Jak mapanunot. No apay nga inaramid yu ti kasjay, mami. Idin to takabsat yu di ka aruba tayo jay. Ni Auntie Suling. Apay pinaidaman yu ida. Idin to taglaplapusanan tayo matiti material labanag, mami. Diyos ko, pakawanan na ko ba? Kadagiti amin na nagkurkuranga ka nagbasulak. Nangrudakin ni Dennis sa kanakag. Pakawanan na, Diyos ko. Saan ang nasaya at tinaagom? Ta saan ang makaayayo iti imatang ti Diyos? Agtitinulong tayo kitdi, takasta, ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.